Gatondo no turabatara transformer 27 ni rucine ndokira bara iria huragwo ni thitima riu muthenya ni ngukoma wega inde tiguo tondu PS haha na nyambe gucokerie ngatho tondu ni njukite gwaku na PS ni ahete street light matawa makiria magirie mwe tumpigie makofi. Isitoshe ni atwirite ni gututeithia nigetha tutigirire ni twagia na thitima Gatondo North na kiu ni kimiraniro kimwe tweranire ati ni tugutigirira twahingia na sofa kugerera uteithio wake na kumwariria na Kenya Power already to approve about 15 transformers. Wapi makofi mazuri. Katika kiretroria PS tunajua kuna shida ya contractors, hiyo tu ndio imetusimamisha kufanya kazi. Na hizo zingine najua yarogamanie gutwirira rucio nejo ria kujira ndware licio the ekere kirore tondu mbeca nejo enacio niturahindukirie budget. Wanjiku niokite na tugaikara thi na tugacira na tukambiriria wira na ne amwira wira wa street lights ni turutite wira wa transformer imwe ona icio itigarite twarikanira kiumia giki turorete oke wabici andokere anengere list ya kuguothe nigetha turute wira ucio tondu nitura heirwo mbeca cia kuigana cia kuruta wira ucio thiini wa budget ira rathomirwo ni turathomeirwo last mile 5.5 billion turathomerwo street lights billion imwe turathomerwo transformers billion ingi na kinya ona thitima ya kundu kuria andu mahatikanite muno ya billion 2